Ke go pa umphetele buka ba Galata chapter 6 verse 1 ya teng. Re tlo bala verse 2 fela ka mora teng e tla ba re qetile. Ba Galata 6:1. Bana beso, e ka ga ha motho a wela molatong o mong, lona ba o le leng ba moya, le ke le motsose ka moya o mosa, mme o iponele, e se re wa lekwa le wena. Jaralanang diphahlo, mme le phetha jwalo molao wa Kriste. Brethren, if a man be taken in a fault, ye which are spiritual, restore such a one in the spirit of meekness, considering thyself, lest thou also be tempted. Bear ye one another's burdens, and so fulfill the law of Christ. Lengolo ke lena leo motho eno a le ngotseng. Motho a bitswang Paulos o ngotse mangolo a mangata ho feta barutwa ba bang, ebile o entse mosebetsi o moholo ho feta barutwa ba bang ba tlileng pele ho yena. O ngola lengolo ke lena le neng le ngollwa kereke e neng e le sebakeng se bitswang Galata. Ke lengolo lena re le bala moo e leng qetellong. E le hobane ho na le ditaba tse buuweng ka hodimo ka kwana ha ntse a bua le bona, mme tse ding tsa dintho kapa tsa mantswe a tsebahalang haholo tseo Paulos a kileng a di ngolla ba Galata ke hore ba Galata mawatlating hantle le louwe ke mang. Lengolo lena motho a sa le tsebeng. Lebaka leo Paulos a neng a botsa batho bana hore na ba louwe ke mang ke hobane o re le qadile hantle, impa jwale le qetella hampe. Hantle ke mang ya fihlile moloi ha ga lona a fihla le lawyer, hobane le bonahala le batho ba louwe. Nthena ile etsang ha se ntho eo motho ya kelellong ye ntle ya bileng le boinahano ka etsang, empa e ka etswa ke motho fela ya thakathuweng. Ubani umthakathi wase wafika phakathi kwenu? Ubani lo umthakathi? Ke mamolo ya fihlileng a ga lona mo o le loi, le ntse le tsamaya sharp, le ntse le ikela hantle fela jwale hai tsela yeo le seng le le ka yona haiko le louwe ke mang. Mme ditaba tsena tsa boloi ke hobane Paulos itse a fihla ka ga kereke eo, yaba o fumana batho ba ne ntse ba tshwere ntho e leng yona, ba se ba itlowetse ba tshwere isile, ba neng ba bonahala e ka ba eme ba se ba wile. Batho ba neng ba bonahala ba ntse ba etla hantle, ebile re na le tshepo ya hore ho na le moo ba yang teng ba se ba iphomoletse. Mme kereke eno ya mono ye mong le ye mong a iketsetsa ntho ya e ratang ka nako ya e ratang. Le baruti ba teng ba ne ba se ba tjhentjhile thuto, ba neng a ba sile moo ba se ba sa rere ntho yane e neng e regwa. Ba ne se ba rera thuto yeo ba neng ba tla hlaella, ba e neng e tla etsa hore ebe batho ba jang ha monate hona ga maphuthewana. Ha o bona baruti ba ja batho tsatsing lena, ntho ena ha e qale tsatsing lena, e lampa kokobela fela e a tsoha hape. Mme le bona ntho eo Paulos a tla e bua ha fihla o tla re ho bona ntho eo e le etsang ha le etse fela le louwe. Magana Jesu Kriste a go ka yona. Mme ke re kenyana ya Galata ka lebaka la hobane batho ho no so le ntho dingata fela, ba bang ba wile, ba bang ho etsaetseng, ba bang ho etsaetseng. Ditabang tseo a di buang ke tsena, le ha o no bonahala ho le jwalo ho no ntse o na le batho ba ntseng ba emetse modimo kerekeng eo ya Galata. Matsatsing a re phelang ho ona ho na le batho ba ntseng ba eme, ho na le batho ba ntseng ba emetse modimo. Le ha o ka bona bosawana bo le teng, o tsebe hore ho na le batho ba ntseng ba eme ba emetse modimo ka ho tia.
ya o ka bona papadi e le teng e le ngata empa o tsebe hore ho na le ba emetseng modimo ka o tia yana kana go ngo ka nna se ke ngwa ba bona mos motho a bitswang Elijah ka letsatsi le leng le ga o le hobe ka re Israele Jezebel ya mmatla a motsoma a batla ho mmolaya ya ba a rapela modimo go modimo ke setse ke le mong Elijah a re morena ke setse ke le one ka ba modimo go ema hona mo ke o thiba a re ha o mong a re ke sana le ba bang ba bangata ba sokang ba masebe a re ke sana le ba bangata ba sokang ba masebe ha o ntse go mong ha o mong ho na le batho ba ntseng ba eme ba emetse modimo ba sa kana go nngwe batho ba bapala ba tshedisa ha ke bapala ke itshedisa ka ena le go lena wa bapala le yena o itshedisa ka nna o la ka bona ntwe jwalo le yena o itshedisa ka nna go bonyane ha ke mo le yane le yena o ntsa bapala yane le yena o itshedisa ka nna le yane le yena o ntsa bapala bonyane ha ke le mong mme jwale e etsa hore papadi e be ngata ho feta ho tshwaetsana papadi athinyane ha ba tsebe go hona le ba ba eme Mogana Jesu Kriste ya boko ya le ha ka ga kereke matsatsing a re phelang ho ona ho ka bonahala eka dintho di senyeile se re ikela kerekeng fela ho ya khoma thomoi re ja efa thomoi taba di fela re khutlela hae ha se yona mme ke re hae ba re katlela thomoi mona ka nnete re senya nako hobane re ka ineletsana ka di flash ka di fono ga le letsa maha rona kwana ya ba re tloetse taba tse ngata tsa o tla khobokana sebakeng sena Mogana Jesu Kriste ya boko ya go modimo a re thuse mona mo re balang teng Paulo se o katella ka mantswe yana a sa bua hantle le bona a re bana beso o ba bitsa bana ba wa tsa motho ha ka o bitsa ngwaneso le ntsile le ngwaneso le na le ho qekisa ka ga lona le na le ho qeka ka ga lona ha o ka utlwa motho o bitsa sa re tlokane wena ngwaneso o tsebe hore taba ya hae ho na le seo a o qekisetsang sona le ha soka a e tjho fela pulelo eo ngwaneso e na le ho qekisa ka ga yona mme Paulo Simona re bona a qekisa kerekena e sukudisang e mathata a mangata ya kgalata Mogana Jesu Kriste ya boko ya ho motho e mongwe na ka nahana hore na batho ba neng ba sukudisa hakalo ba ne ba lokela ho qekiswa kapa ba ne ba lokela ho rawa ka dieta ho feta jalo ka ba efangadi ba hore ba tseba mamehleng ya kgale e ne re ha o entse sebe jale taba tsa hao di hlaelletse e re ha e mapulupiting jalo ka ha ke eme tjena ebe taba ya nngwe le nngwe ya e buang o ntsa o re tla hlomona ebe taba ya nngwe le nngwe ya e buang o ntsa o go kwara hlomona empa re bona Paulo si ena mona a sa etse jwalo a qekisa batho bana a ba bitsa bana beso Mogana Jesu Kriste ya boko ya ho mme re tla tabeng ena ye reng motho ya lemetseng kapa ya kulang ha re mo isa ngakeng re mo tshwara ka makgethe ha re mo kutiatsana re hana entse re hana ikentse ka bo re ntse re kwatile jolo fela re mo tshwara ka makgethe Mogana Jesu Kriste ya boko ya ho okay ditaba tseo ke tlo di ba letsatsing la ka jeno sehloho sa tsona se re o tla fokola
o tla fokola. Haeba ka jeno ke bonahala ke le motenya ke tletse ha monate, fela ho na le nako ya ho fokola. Ho na le nako eo bophelo bo tjhentjhang, bo tjhentjhela, o kekeng wa tseba hore na ho etsahetse jwang, be o fihla o fokola. O la ka bona ha motho ya motle, ausi ya motle eo e neng e re ha feta mona, e be le banna ha ba ntse ba sebetsa ba iname ba le busy ba duba taka, e re ha feta e be e mong e sale a tshwara rafu tjena a etsa tjena, ngwanena batho a ba lo dikela kwa. Bophelo bo tjhentjhe. Motho e mong wa boimantsho yana re thaeka e fetohe half thaeka. Ebe ha bophelo bo se bo mo tjhentjhetse, re ipotsa hore na banna ke yena ya le yeo re neng re ema kaofela ho mo sheba, ka jeno e se le mo shejwa hae. Hena yeo re reng le ha o botsa rona ke mang a fetang ka ntle ka mo ke ngeo, oho. Paulo Simona ntha e buang le kereke ena ya Galata, ina le mantswe yana haeba, e leng lentswe if, mme lentswe lena haeba ke lentswe leo re le buang hore ho na le kgonahalo ya hore ntho e ka etsahala, ho na le kgonahalo ya hore ntho e ka etsahala. Ha e so etsahale fela ntho eo e na le bokgoni ba hore e ka etsahala. Mme Paulo o re haeba ho ka etsahala hore e mong wa lona a fokole, Morena Jesu Kriste a boko ya holo, haeba ho ka etsahala hore e mong wa lona a fokole, le tla le tsebe hore na le lokela ho etsa jwang. Le ha re le matla re tsamaya le Modimo ho le monate ka jeno, empa ho ka etsahala hore hosane ebe re a fokola. Ho ka etsahala hore hosane motho ya neng a le matla ebe o sa fokola. Leeto la rona le Modimo ke leeto le nang le ntwa ka hare, ene ha se ntwa e lwanang ka hore na wena o le motho o kgona ha kae, empa ke ntho ya re hlolelwang kapa re tsamaiswang ke Modimo teng. Le haeba tsatsing lena o utlwa o le matla, but mamela hore ho na le monyetla kapa ho a kgoneha hore hosane o ka fokola. Okay. Hallelujah. Hallelujah. Ntena ya hore ho a fokolwa ke ntho eo batho ba lokelang ho e ruta, ba lokelang ho e tseba, e le hore e tle re ha e o fihlela ho fokola ho fihlela tle se ke ba ntho eo mmakatsang. Gona gale ha re ne re ntse re tla re ne re sa fuwa fangkgedi e reng o ka nna fokola, re ne re fuwa fangkgedi e reng fela haeba o rata Modimo o tla ema, mme ha o ka fokola ngwana Satane ka pange ke fapoele ho yona bana. Mme taba eo e ile etsa hore batho ba bangata ba ileng ba fokola tseleng, yaba ba ikutlwa ba se ba lahluwe ke Modimo, ba ikutlwa hore Modimo ha a sana le rona ka lebaka la ho fokola hwa bona. Ba bang ba kgetha hore nna ke bile ke a tlohella, ke tlohellela ruri. E mong ngwaneso o na ba ipha tjhefu. Hallelujah. E le brother
ya neng a le matla, mme brother ya neng a le matla, ya neng a sa qoke le bo ausi, ya neng a sa shebane le bona, ha bua le yena le mona go sister o reng ya ba ha o ntse hua ka nnete ya ba o fihlelwa ke o fokola, ha sa fihletswe ke o fokola, ya re ha phahamisa mahlo, ha re etlo a fumana go he bana sister e neng ke mmella mane bana jwale ke yona sefubeng tsatsing, ha se ya dutse sefubeng a ikopolela e fangkgedi ya ne go fela o ngwana Satane, mme a ikutlwa ha a lahlilwe ke Modimo ka nnete a batla mafenetha moo a leng hona teng, a ga hla qete ka nnete ho fela bana o santse a dihileng. Ke thuto eo ba neng ba e fuwe Morena Jesu Kriste a boko ya ho batho rona re fane ka thuto eno hobane motho ya fokotseng ha se ngwana Satane, ke ngwana Modimo, mme Modimo o ntse a mo rata. Paulus o sebedisa mantswe ana haeba hobane hona le kgonahalo ya hore motho ha ntse a tsamaya le Modimo ka lebaka la hobane Satane ka nako tsohle o ntsa rera maqheka le malepa a hore na a ka o diela jwang. Hona le nako eo a ka o hlantshopodi ya re ha hore heps wa fumana sa o dietse fatshe, wa re hebo o so le fatshe o saka wa bona. Okay, mme lentswe le sebediswang mono sebakeng sa ho fokola mona Bibeleng eo ke e sebedisang ke overtaken, mme ke batla ho lenka fela ka puo ena ya ho overtake. Ho overtake ke ha motho a o feta tseleng kapa ha motho ya ka mora hao a fihla ho wena kapa a o feta tseleng o ntso o tsamaya o ya pele, ha o wa mo emela o ntso tsamaya o ya pele, jwale yena o matha ka lebelo le batlang le phahame mme o feta tseleng. Ga e utlwisise? Ga e utlwa ke? Okay, lentswe lena overtake mona mo le sebedisitsweng mona ho thwe o ngwana Modimo o leetong, o ntso tsamaya le Modimo ke leetong mona, mme wa tseba na ho tlamang ka mora hao ho tla Satane, ya tlang ka morao ke Satane, mme sepheo sa ho latela ke hore a tle a iphumane a o entse overtake, a o etile ka pele, ha a keta o eta ka pele a o diele fatshe. Satane o tla ka mora rona, mme o tla ka lebelo le phahameng haholo. Ha re ntse re tsamaya le Modimo, mme o utlwisise hore batho bao Satane a tlang ka mora bona ke batho ba tsamayang le Modimo. Ha ile batho ba sa tsamayang le Modimo, Satane ha a tle ka mora bona, ba latetse Satane, e le hore Satane o sa ba entse overtake, o ba beile fatshe. Hallelujah. Okay, mme sepheo sa hae ke hore le bana ba ka pela hae bana le bona a tle a ba diele fatshe, a ba fete a ba diele fatshe. Morena Jesu Kriste a boko ya ho. Okay, taba ena e re ha re ntse re tsamaya le Modimo, sepheo sa rona ke Modimo, re ntse re batlana le Modimo e seng le Satane. A go ke tabeng ena ya ho batlana le Modimo le ho batlana le Satane. Lefatshe mona o batla ntho tse pedi, it's either o batla Modimo kapa o batla Satane. Mme wa tseba na Satane o mmatla jwang? Satane ha o mmatla ha o itjetse go ke batla Satane. Wa tseba na o tsebana le ntho tsa Satane, mme ntho tsa Satane ke dibe. Ha o le jalo re o ntse batlana le mang? Hallelujah. Hona le o tsebana le Modimo, hona le o tsebana le Satane.
ho na le ho tsebana le dibe. Ga utlwana ke re ho na le batho ba phelang lefatshe mona ba phelela ho tsebana le dibe. Ho na le batho lefatshe mona ba phelelang ho tsoma modimo mme ba le ya sebe. E kgahlele mmedi ha ona ba dipakeng. Ha ona mantse ba lokotse fela. Ha ona dipakeng fela nna ke batle modimo nna ke batle satane e be o dipakeng fela. Ke re le batho bana ba hananang le modimo ba bileng ba hanana le satane ba reng rona ha rena tumelo. Batho bao ha ba le jalo le ha ba re ba sekamela kae ka phakae ha o sa sekamela ho modimo by default wa satane. Okay, magana mabedi fela. Ha re ntse re tsamaya le modimo re matha ho etsa le hore sebe se fihle se re shwiti. Se o hlahile sumata o ntso sa batlane le sebe empa sebe ke sona se fihlang se o hlahile le sumata mme ha se etsa jalo re se o yentseng overtake. Paulo se bua ka batho ba bang overtaken ke sebe e le hore ha ntso o tsamaya le modimo o rata modimo ho ka etsala o wele phosong ho ka etsala o fihla o thelle o wele sebeng. Hallelujah. Hallelujah. Me ha motho a se a wetse sebeng modimo ha mmitse mo etsa dibe empa bebele e re motho eo o fokotse. Ha se mo etsa dibe o entseng o fokotse hobane mo etsa dibe ke yane ya phelang ka ho di etsa ha di bale ehlile ena wa di etsa. Heba ka hopola motho e mong a re hona le batho ba etsang dibe hona le ba di jang. Ke tsa taba tsa motho a etsang eno motho ya wetseng phosong ha se mo etsa dibe empa o fokotse o rata modimo empa ho ile hwa tla se ileng sa mo fokodisa mme a wela sebeng mme a wela phosong. O tlisisa go motho enwa ha phele mono ha tule mono empa leoto le fihlile la thella yaba o sa bile a wela mono mme taba yeo ha ire a ba sa phomola mono a itulela hona mono ebe o sa re nna ke bile ke fella hona mona. Batho ba bangata ba etsa phoso ya hore ha ba ho fihlile nako ya ho fokola maphelong a bona ha ba fokotse ba wetse sebeng ebe ba se ba bile ba dula mono e se le tsela ya bona ya bophelo ba se ba phela sebeng. Ile ntho eo modimo a sa e rateng ho phela sebeng. Mogana Jesu Kriste a bokweo jale Paulo se bua mantswe ana o re motho ya wileng phosong o sa hloka batho ba moyeng in spirit. Motho ya moyeng ke motho ya jwang? Motho ya moyeng ke motho ya tletseng ka modimo ka ro yena ke motho ya tletseng ka Kriste ka ho yena. Motho ya moyeng ke motho ya nang le Morena Jesu ka go bophelo ba hae ya tletseng ka modimo ka go bophelo ba hae ke a ipheta taba ena. Mintho e teng ye etsang hore motho a tlale ka modimo ka go yena ke thapelo. Ntho e nngwe e etsang hore motho a tlale ka modimo ka moya wa modimo ke thapelo. Hobane Bibele e re motho ya tletseng ka moya ke hobane motho ya tletseng ka modimo o tletse ka matla a iseng a botho empa matla a o ka hodima botho matla a modimo mme matla ano ke ona a kgonang hore a ka thusa botho
ho bo phamisetsa ka hodima botho. Utlwisisa go motho ya seng a fokotse o theoile mane moyeng o fihlile a wela ka ga botho ka ga nama, mme ha se a le nameng o hloka hore a se a phamiswa ke ba nameng. Ba tlo mo phamisa jwang? Ba tlo mo dia, ba tlo mo nyotobetsa ho feta ba nameng. Ke ka lebaka la Bibele reng ba moyeng ebe bona ba etsang taba eno. O sokanana le moruti re ha o fihla ngakeng o kopana le nna re ha o fihla o hla o kula monana le qeba la ha o le lekana ke betse ke re menes nkadime mono ke agela toponyana tsa ka kwana ke bele ke batla ho tshwara ha batho le nna ke sengaka ha re ngakeng re hloka ngaka re hloka batho ba tsebang ka ditaba tsa bophelo. Ke ka hona le batho le hore o tlo rekise ditlhare o etse pharmacy mo nke ke nka tswa ke se ke yentse fela hobane ke na le tšhelete. Molao wa Lesotho mona le wa lefatshe o ntlama hore ke tle ke etse kgwebo e jwalo ke tlameha ke be ke entse thuto e amanang le ditaba tsa bophelo. Ke hona nka e etsang taba e hobane mono mo ke lo sebetsa teng batho ba sa tsebeng ba tlotla, mme ha batla ba sa tsebe ba hloka thuso ke tlameha ho ba etsetsa prescribe dintho tse tla ba thusa e seng tse tla ba nyotobetsa. Motho ha sa fokotse o hloka ho thuswa ke batho ba moyeng ba nang le Morena Jesu Kriste, ba tshwanang le Morena Jesu. Re go jetse rona motho ya moyeng ya tshwanang le Morena Jesu o jwang. Morena Jesu ka makgetlo ho ntse o tliswa ho yena batho ba entseng dibe, mme ha batho ba ileng ba tliswa ho yena o ba entse dibe ke mosadi e mong ya ileng a tshwarwa a eme le patlelong a eme mpilo, banna ba fitla ba mo tshwara eme mono mpilo ka nnete a ntse a bolela hore e hlile ke tlile mosebetsing ya ga ba mo tshwara ba mo isa ho Morena Jesu ba re enwa re mo tshwere red handed, re mo tshwere ha re mmelaele re mo tshwere ha ya ga ba mo tshwere ha ba mo isa ho Morena Jesu ba re Morena re mo tshwere ha mosadi enwa. Ya ga ba fihla ho yena ba nana go Morena Jesu o tla mo ahlola ya ba Jesu o sheba kwana ha sheba kwana Morena Jesu ya ba o sheba fatshe a ngola ka loto fatshe ya re ha ngola ka loto fatshe ha phamisa hlo ya ba o go bona motho ya senang sebe ho lona mona lona ba mo tlisitseng a ke a kgelele jwe pele a ke a mo ahlole a ke a mo tle pele. Bibele e bua mantswane re batho bao e mong le mong a itshaba ka hare ba swaba ba fiela ka dintsifatse ya ba ntse ba re munyu ka bong ho fihlela ba fedile mpho ka ofela ha bona. Ya re hwane Jesu a botsa mosadi eno a re mosadi ba kae ba qosi ba hao a ga Morena ba tsamaile ha ke sa ba bona. Ya Morena Jesu go yena ha ke o qosi ha ke o ahlole a re ya o se hlole o etsa sebe pelo ye leng o Morena Jesu Kriste ha e ahlole motho ya fokotseng ha ahlolwe ke batho fela ba ka kerekeng ba ahlola motho ya fokotseng bao e kareng ha ba utlwa go motho e mong o fokotse ya re pele tsatsi le dikela ya ba ho mathile WhatsApp ya sherelanong ya ho fokola ya ba ho mathile social media ya ho fokola wa motho e mong batho ba sena Modimo. Ke rona batho fela bao e reng ha motho e mong a fokotse ha motho e mong a fokola ebe taba yeno e etsa hore re be le moqoko jwale le haeba ke ne ke sena moqoko le nna le moruti ka lebaka la bana ke utlwile hore ngwane somane o fokotse mohlankono ke ntse ke sa o ngolle mehlaena ke ntse ke sa o buisi mehlaena ke nna ye hallo ntate moruti. La ka bona hona le batho ba etsetswang meqoko ke bofokodi ba batho ba bang. La ka bona okay pelo ye leng o Morena Jesu Kriste hai ahlole ha motho a itla batho ba mo ahlola ke re a tsuwe ke batho kaofela ba mo tlisitse ka pela Jesu ba re ena o tshwerwe red handed go go ntate moruti a re mona hanelle e hlile ena re na le bopaki bo feletseng
be Morena Jesu o fapana le hore a nke taba eno ya bona ebe ka hare ho yena ho tlala moya, ho tlala lerato. Nthane yo tla semane ho thweng the spirit of meekness, ho tlala mosa, o hauhela motho ya fokotseng. Batho ba tletseng ka moya wa Modimo, baratuwa baka, batho ba tletseng ka moya wa Modimo, ha dintho di hlaha ka tsela e itseng, ha ba di shebe ka kelello ya botho, ha ba di nke ka kgopolo ya botho, empa ba di nahana hore na ebe taba yenana ha Modimo ene le wena e fihla ka pele ho wena o no tlo eng ka jwang. Now motho ya reng ha taba e fihla ho yena pele o e phamolela hodimo, ebe o a botsa hore na Modimo ebe taba ye ha ene e fihla ka pele ho wena o no tlo eng ka jwang. Bibele re ke re be le moya o leng ho Morena Jesu Kriste, re be le moya o leng ho Morena Jesu Kriste. Morena Jesu Kriste ya boka ya ho re lokela ba mofuta wa kereke o ka tsebang ho handle bakudi, hobane ka ga kereke e hlile ho etseditswe hore ebe ho tle bakudi, ha o tle batho ba fodileng, ho tla bakudi ka ga kereke. Ha o se bone batho ba phela mapetetsane mane ha mabote ba entse laene, ho ya bakudi mono, mme bakudi bao ba ya mono hobane ba hloka thuso. Mme bano ba mono e ka kgona ha ba sebetsana le bakudi bana, ba be le lerato le kutlwelo bohloko ya hore batho bana ba fole. Mme taba yeo ha e re bano ba sebetsanang le bakudi le bona ba ke ba kula. O la ka bona ngaka le yona ha e se kula, le yona ngaka yeo ha e se kula e hloka ngaka ye nngwe hore ebe o ngaka tsatsing lena, ha o bolele hore hosane o ke wa kula. Haeba ho kula motho ye mo, hona ho bolela hore le wena o ka kula. Mantswe a Sesotho hore ha tedu tsa e mong di tjha, o phakise le wena o timetsa hao. Ha pela ha o tedu di tjha, le wena o bo so phakisa o timatsa hao. Hobane taba yeno ha e re wena o motho ya fapaneng, re lefatsheng la nama, re lefatsheng leo re le ntweng, mo o hlokahalang batho ba tshepileng Modimo. Ke re ke Modimo, lefatsheng lena ha re hlole ka borona, le utlwa, ha re hlole ka borona, ha re tsamaye le Modimo ka borona. Ke tjho ke re motho a mpitsang senatla ke mo tshela ka hare, ha o keta hore motho enwa ke senatla o ntshebile, wa tsa ke ke vita gore ka lephega o sampone, ke vita gore ka lephega ebe ke mo tshela ka hare, ke re ho ja ona tseba na ke motho ya fokolang ha kae, ke mpa ke tshepile Modimo e le yena ya nketsang ke bona le ka ke matla. Haeba hona le ntho e re matlafatsang ke Modimo, haeba hona le ntho e re hlolelang ke Modimo, haeba hona le ntho e etsang hore re be batho ba matleng ke Modimo. Mme ntho e tla re thusa hore re be matleng ke ha re na le nako ya hae Modimo ya tshwanang. Ntho e tla re thusa hore re be batho ba moya, re be batho ba ka tsebang hore ha batho ba kena kapa o kopana le motho ya kulang, o bo boemong mo re ka rareng ehlile o ka alafa motho ya kulang, o tshwanetse hore o be motho wa moya. Mme ntho eo e etsang motho wa moya ke ho ba le nako e ngata le eo e leng moya e leng Modimo wa rona. La sa ntho re etsang batho ba matla ho tsamaeng le Modimo ke thapelo. Ha hona ntho e nngwe but ke thapelo. Thapelo ke yona e re thusang ho hlola mathata a mangata o re nang le ona. Ke yona e re thusang ho hlola diqholotsong tse ngata tseo re kopanang le tsona bophelong mona. Ba bang ba rona ho ja ise ka lebaka la thapelo le ka be le sa re tsebe le ho re tseba,
empa ke leboha Modimo ya ileng a nthuta sephiri sa thapelo. E re ha mathata a etla a nhlwele hodimo, ebe ke hopola Modimo mateng, ke re banna ntho ke e hlokang e nngwe fela ke Modimo, ebe ke a tsamaya ke ya ho Modimo. Ntho e etsang hore motho ya tsamayang le Modimo re be le tumelo le bokamoso le ho ba hore hona le mayang teng le Modimo, hore ebe ke motho ya re reng Modimo o tlo mo sebedisa ke thapelo. Ntho tse ding ha re hloke ho di rapella, re hloka ho ya rapela thapelo, mme thapelo eo ke yona e tla hlahisa dintho tse ding tse itseng tseo re di hlokang. Dintho tse ding ha re hloke ho senya nako ka tsona, re ntse re batlana le ditharollo tsa tsona. Re hloka fela re lo batla monga tharollo, mme tharollo e tla tla re setse morao. Batho ba rutuwe hore ha mathata a le teng, e ba dinomoro tsa moruti, ha o kala o kopana le mathata a feng fela mo tshware kwato fono le mo go ding rapelle ke neng o tla mo rapella yena. Haeba ke ngaka o tsebe hore ngaka le yona e ka kula, mme e hloka hore le yona e tle alafuwe. Haeba e se batho ba immune ba kekeng ba kula, ba kekeng ba fokola, batho ba tshwanang ba hloka thapelo ya hao ka ho fetisisa, ho feta tsela eo wena o utlwang e ka ho hloka thapelo ya bona. Ba hloka thapelo ya hao. Morena Jesu Kriste ya boko ya ho Paulos o go batho ba moyeng, ha o se o fokotse, ha o se o etse sebeng, tse ding tsa mafokodi ke ntho tse re etsalang ka lekunutu tse sa tsebahaleng ho hang. A ke ho na le ho etsahala go wela sebeng ka lekunutu, a ke o ba amen, o ba itlhotlhoga ka lekunutu, a ke ha o keta o itlhako le molomo, e re ha o hlapela rona o hlayo le smart re sa tsebe, a ke okay, alright. Dintho tse ding boholo ba tsona re di handlela ka tsela e jwalo, e le ka kgopolo ya hore nthong ena ke tla tswa ka hara yona. E ne le phoso ke ile ka wa fela ke tla tswa. Tse ding o bone hore okay ena o kgona ho tswa, fela tse ding o bone hore e hlile mona ha o bobebe hore nka tswa. Ke itse ke a leka ka re ke hula o to lena, ha ke hula lena ke dumela hore le tswile, ke le beya ke re ke hula le leng la ne le tswileng le a tetebela le lona. In that case o so hloka motho e mong ya ka o thusang, mme o be boemong ba hore o ka tseba hore na ke mang yo ka yang ho yena wa fihla bo kokela hore he ke tetebetse ka maotlo a mabedi, ke re ke ntsha le le a kena. Bibele e bua mantswe yana e re bolellanang ditshito tsa lona le rapellane mme le fole. Hobane Modimo a sa re mpolelle ditshito tsa lona ke le rapela ho nna le fole, o re rona re di bolellane. Boemong bo ho leng thata bophelong ba hao, don't give up. O lekileng ka hohle hore ke bone ka nthena nka tseba ho tswa ka hara yona ke sa jwetsa mang kapa mang, ke ntse ke hlaya ke le semate ka pela batho o bone hore ho thata. O hloka hore o be motho ya ka tsebang hore na ke mang eo ke tsebang hore ke motho wa moya ye nka ka reng ha ke mo qokela ditaba tsena tsa ka. Number 1, tsa seke tsa mo fokodisa, ya ba o tlo tetebela le nna mona mo ke tetebetseng, ya ba jwale re se re le ba tetebetseng ba babedi. Ke mang yeo nkekeng ka mo tshwaetsa ntho ena yeo ke leng ka go yona. Ke ka ona Bibele e reng ba moyeng ebe bona ba sebetsanang le taba eno. Ha ntse o tsamaya le Modimo, ha o na le mo fokotseng teng, o lokela ho ba le motho yo ka reng yena ke ngwaneso ke a tseba hore number 1 e ka ba motho ya tsebang go boloka sephiri, na le batho ba rawang ke tonki
fuba tsena na batho ba gawang ke tonki ha o keta o mo kokela ona jole tjenana le pele wa goana le yena o sa ngotse WhatsApp ntwe ke ta mo iutlwa a ngoletse mo na le batho ba gawang ke tonki a ke wa utlwa ho na le batho ba ka bolokang sepiri sa hao go boloswa ya ba o tseba yena le mo e bopelo tsa bona di a fapana re le batho ha re ntse re tsamaya mmoho re ya tsebana mme o tsebana ke o tseba mofokodi ya ka mos o a tseba hore ha ka nqokela taba tsa hao e tla re ke mona ke ntse ke bua o bona ke se ke itse molomo ke hore ho chopuile ho so chopuile empa hona le motho o mo tsebang hore enwa le ha ka ba tsitsingwa borokong a bua le borokong ke re le o bua fela ke a bua o tlameha o be le motho yo tsebang hore motho enwa ke motho ya ka bolokang le kudu hobane motho ya wetseng phosong bagatiwa motho ya wetseng phosong haeba hona le nthe ka mofokodisang ho feta ka mo a sentse a fokotse ka teng ke hore be o utlwa taba tsa hae di sentse di fofa mona sebakeng di fofiswa ke batho ba tshepileng hore ke bona ba ka tsebang ho tshwarana le tsona ba mo thuse ka legato le ka makgethe wa tseba ha ke ntse phoso taba sa ka di mata social media kwana ke bona empa di bua ke batho ba o ke senang kamano le bona e betere ke re ha di ka bua ke batho ba o nang le tshepo ya hore ke bona ba ka tsebang ho jara bofokoding ba njagela hodimo ba mphamisa yo meo yo motho o lo mo qokela ditaba tsa hao hore be ke motho ya le kunuti e nngwe hape tshwanetse be motho eo o leng sure hore motho enwa dikamanong le modimo o mo tsene dikamanong le modimo o mo tsene hobane ke hobane ntate mo godishagane ha o tla ho nna kapa ha ke tla ho wena ha o tla ho nna o fihla o nqokela ka bofokodi bo itseng bo wetseng ho bona mme ke ntse ke na le bofokodi bo jwalo o tla o tshepile hore ke tla o thusa ha o nqokela ka bona ho fapana le hore ke be le pelo e batlang ho thusa wa tsaya ke batla ho etsa he ntate o go wetse kae ha e bo ntate ke wetse ka nqeng ha re o lo mpontsha mo wetseng teng o entseng ha o tla wena ha e ka nnete ke la ka thella ka re ya ba ke a wena ho fapana le hore ko thusa ke batla ho etsa ntho ke bona hore na le nna ke tla wena ntho eo ke bofokodi ha ba ke sentse ko utlwetsitse hore banna itse ke feta khoneng ena ya ba ke teana le perekisi e se ka metseng ka tseleng ya re ha ke re ka fumana go isele pela nko ya ka ya ga isele pela nko ka ga meno ha o fire ke shekole jole ke batla hore le nna ha o nkokela nke ke lo feta mo pela perekisi eo le nna ke bona hore na ke tla fumana e feta pela nko hona hore ha ke boemong ba hore nka o thusa empa ke boemong ba hore mo o etseng teng le nna ho fapana le hore ke o thuse o nghulela teng re ba tetebetseng ba ba kae batho haeba wa tseba hore nna le wena a ke ra tsebana mme a re tsebana wa tseba hore re batho ba ithatelang mokankanyana mme wa tseba hore le nna ka nnete ke a hloleha ha ke fihla moo ke nkeo ke batlang ho tsamaela hole le teng jwale ka la maobane ne le party mosebetsing ha le party ene le ba mahala ya ba o sonka bolebong ha o keta o bonka ya ba o sonyogela bo bong wa nka bo bong wa nyogela bo bong wa nka bo bong ya ba esele ka morateng ya ba esele jale o tlo ntjetse ka bofokodi bo jwalo ba sa bile kana go ngore ke re ke ne ke bonkile bo le bongata ha o bonhlotseng bo ntse bo le teng ka forishing mane ha ka mang ha o fihla o nqokela ka phoso ye o etseng ho yona ho fapana le hore fela le bo nono re lo bolahla ke re ngwaneso bo nono
o bontse bo le teng ka fridging hases o entse ntho e kakang wa tseba ke tswa taba eno ya ho thusa ke re aibo a ko mphenke ke nya kokothwanye nyana nya ka o etsa jalo ke o bolela hore ke ne ke se boemong ba hore nka o thusa empa phoso eo o etseng ho yona ka ho nqokela yona e entse hore le nna ke wele ho yona e le hore o mpolaile le nna Mogana Jesu Kriste wa boya o nke motho ya ka tsebang hore la ha o ka mo jetsa hore SS wa tsabile bo bonke bo beile mane yaba o hula ka letso hona jwale ha o fihla mo nono yaba o fihla a bubula kaofela a fihla bo todumetsa ka ga nyiwa ngwane so phepi ke phoso empa bona he ha re se ke ra bo boloka ha re bo qhale hona jwale hoba le bona ha o ntse o bona ka monana o ntse o tlo bona ha re bo qhale re mpe re bo tlose bo tloe kaofela mme re ha ke tetse la re hai he hona le meleko e mengata lefatsheng mo ha re o tletse ke a bona ha wa boreka ka nnete ha wa tsomana le bona ha wa boreka ka nnete bola ba o thule ya ba tsietsi na taba ke tsietsi modimong tsa o rata ha re tsamaye ebe motho ya jwalo o tla o hulela thapelong o tla o hulela pela modimo a o be pela hae a o hulele pela modimo e re le mohla o kgathetseng a o hule ka letsoho a o hulele pela modimo le mohla o reng kgiditsa tsena ke kgathetse ke la ka santhwane a o late a re hela ke ntse ke tla ho wena wa o bona ke la bohlano ha re ye thapelong motho ya matla haleluya ke a qetela Bibele e bua mantswe yana e re motho ya thusang e mong a mo thuse a ntse a itlhokomela le yena o itlhokomele le wena o sekebe wa wela Bibele e re ha o thusa motho e mong o itlhokomela o sekebe wa wela e le hore ha eba ke a bona hore o ka ga mathata a o ntse ke bona hore ha nka ka o atamela ka batla ho thusa wena ka batla ho thusa ke tlo wela phosong e tshwanang ho betere ke mpe ke lo batla thusa nqeng ke sekebe ka tla ile nna Mogana Jesu Kriste ya boka ya ho hobane ho a etsahala hore kana ko ye nngwe hangaka e shebane le mokudi ebe le fule tshwereng ena ya kulang le fihla le tshwaetsa enwa ya mothusang Mogana Jesu Kriste ya boka ya ho ka etsahala ho a etsahala hore ebe ya kulang o tshwaetsa ya mothusang mme o tlo hlokomele hore o sekebe wa wela le wena bomme le bontate Bibele e bua mantswe yana ha e fihla verse 2 Paulo o re le ke le jarela le diphahlo mme Bibele e ke e balang ya Sesotho re le jarela le diphahlo nna phetolo eo ke e balang e re le jarelane mefokolo le utlwelane bohloko motho ya o jarelang mofokolo ke motho ya o utlwelang mo o fokotseng ona teng ya o ereng ha o fokotse ebe ha o ahlole empa o thusa ka lerato lohle le ka kutlwelo bohloko ya hore le wena o tlo fole ha re le kereke ya modimo re lokela ho ba batho ba ba le kutlwelo bohloko ba ka jarelanang mefokolo ho fokola ho ngwaneno haebe o fokola wa hao ho kula ho ngwaneno haebe o kula wa hao haeba ke ntho ye o utlwisang monate a motho mong a fokola o hloka thuso ya modimo haeba ke ntho ye o thabisang ha motho e mong a wile o hloka thuso ya modimo ya modimo dile dinako tseo motho ha ne a fokola ha ne a wile ka ga kereke a neng a bitswa ngwana Satane a bile a kgaolwa ba ngata ba shwele
ke o bitswa ngwana Satane le go kgaolwa ka ga kereke a ba fokola. Motho o tsana ka o etse le o mo etsang o mo isa quarantine wa mo isolate o go yena e mamane matshaba a o bona go wena o mo fokodi a fetang bohle. And ditaba yeo bothong bona bo re ntho ya fokodisa tsa mo batla hore na ke batho ba bakae dikereke mo neng le kena teng ba o neng le tsamaya le bona ba ileng ba wela sebeng ya ba kgaolwa ka kerekeng ya re ha ba geta o kgaolwa ka kerekeng ya ba khutlela modimong. 99.9 ya bona ba ile ba shwella ruri kobane ho no go tluwe phuthego ya gore fela motho eno se ke bela tsamaya le ena le suthe pela hae ke motho ya fosahetseng. Gone are those days. Re tshwanetse go jagana, re tshwanetse go tshwarana ka matsoho ho isana ho Modimo. Re tshwanetse go jagelana mefokolo ho isana ho Modimo. Re tshwanetse go isana ho Modimo. Kereke ya Modimo re hloka ho ba batho ba tletseng lerato, ba tletseng mosa, ko re be lerato feta matawa. O kwana ke reng re be lerato fetang ho feta matawa. Hobane matawa ko bane batho ba nna ba nwa jwala ha o fitla male ba reng wa fumana kgalase le nngwe ina ka batho ba le kholo kaofela e tla nwa jwala o tloa o seng e bebe o seng o sane ba ntse ba nwa ka yona ho sena motla itsukuditswe eno ha e be ya fase yona wa enka eno ha e be ya fase e molena wa enka ha ba nyonyane. But in the church ka ga kereke khebo ka ga kereke khebo ke taba ya hae ka ga kereke Modimo a re thuse. Modimo a re thuse. Modimo a re thuse. Hene ke tho ke sa bohloko ka ga kereke o fumane hore ka ga kereke batho ba ka ga kerekeng ba ka kerekeng ba tsamaya ba bile ba igrupile in class ke batho ba class e itseng ba tlalaneng le bona ba class e itseng ba tlalaneng le bona ba class e itseng ba tlalaneng le bona. In the church lerato la Modimo ha le etse jwalo, lerato la Modimo ha le etse jwalo. Haeba motho wa class, stop coming to church. Haeba motho wa class ska tla kerekeng hobane class ha e kene ka ga kereke. Ha re fihla ka ga kereke ka mona we mingle re kopana fela class ya ha o isie mane monyako wa o kena kapa o isie gate mane kapa o tlo isie ha hao tla bona o fihla hao. No class mo class re tlo thusana neng ha re ntse re tsamaya ka class, re tlo utlwana bohloko neng ha re ntse re tsamaya ka class. No wa se class ya ka ke motho ya lowa tsamolo batla kereke batho ba classing ya hao le hlele kereke ka ofela le classing e one because lerato la Modimo ha ona class. Re ka tele ka mantswe yana Mogana Jesu Christ ene re ha ba qeta ho dula fatshe le ba rutuwa ba hae ba re tsepa fatshe ba mengwe dijong ke Sakia ye ile moetsa dibe ya jang ditšhelete tsa batho ka bokunyata ka ntho e bitswang tax e re ha ba qeta ho dula fatshe ebe Jesu o ja tlung ya Sakia ba khitlane ka maditswi ba re bona Jesu o ja tlung ya moetsa dibe
ke hobane botho bo ntse bo batlang class. Athe Jesu yena hana class. E re ha o tlisitswe motho wa mo etsa dibe ho yena, batho bana ba re ho ja wa tseba ke mo etsa dibe. Ebe Jesu o kopana le o mingla le o utlwana le batho ba jwalo. Morena Jesu Kriste e ne re ha ba dutse ha mmoho le barutuwa, ho ne ho sena setulo sa moruti se kgethehileng mane sa Jesu. Ho moruti Jesu wena o tla dula mane sofeng, rona re tla dula mona tulong tsena tse kukunelang. Re tla be go fe dijo tse kgethehileng, rona re tla ijella sena se jwang ke batho fela. Morena Jesu o na sa etse jwalo. Le ga ba fihla ha mmoho, e bo fihla ba rosa dieta. Ha ke ta ba rosa dieta ka hobane ba ne ba iphalla meqathatsonyana, ba tsamaya ka maoto a le maputswa a re phe. A fihla nke ba skomo. Ha ke ta nka ba skomo, ebe o hlatswa e mong le e mong maoto ana. Jesus o na sena class. Na sena class. Jwale wena mothonyana fela class. E ka kgona re be batho ba tletseng lerato, re tle re thusane ka borona. Ha re ka kgona hore re tsebe ho thusana ka borona, re tla tseba hore motho e mong ya hlang ka ntle a hlaya di mo tjhisitse, a hlaya di mo hlotse, a hlaya mane lefatshe le mo shapile, ho qhalakhane re kgone ho mmokeletsa. Empa ha re sa kgone hore ka borona re thusane, motho ya hlang ka ntle na re tla kgona ho mo thusa? And karabo mono ke tjhe. Ha re sentse re sa tsebane hore re ka bolokana, re ka utlwana bohloko e le rona, ya hlang ka ntle yena re tlo mo etsa ha e phetwe, e phetwa ke makgolo.